Yabona mfoka Miyeza, abantu abanjenga nawe kuba buhlungu ubona bekhuluma, because omnye waze wathi kusizana ukukhuluma iqiniso emhlabeni wabantu abanamanga. Ebona le propaganda esiyidayiselwayo ngoku ngale MK, ungaze ufunga ukuthi MK ke ngoku sekuwonkulunkulu bepolitiki, the very same bantu ebesikhala nabo ngesikhathi zazuma ephethe sithi kuphethe amakhehle eParliament nezizalukwazi ziphethe lapha eParliament. Yibona namhlanje abalanda the same khehle baliphindise eParliament. That's rubbish, man. Doti wento lo. Uzubone eyona political party ebeyine potential in terms of age bekuyi EFF, but all of a sudden EFF unpopular ngo. This is because of these people abanikezwe propaganda, abantu that are getting paid for ukumane advocate lo mbhedo lo, ukumane kuthiwa uZuma uphila kanjani ungena khehle lakho, ungena Zuma hayibo. That's rubbish, man. Yabona nje ku-ANC bonke amakhehle bekhona upresident uMbeki, babakhona upresident uMuhlante, babakhona upresident Zuma, bonke baphethile vela babhedanga ukufanayo, but eyona nto ebaluleke ngabo ukuthi bayamakhehle bonke bake basilandela umakhulu uNkosazana Dlamini Zuma, bathi bafuna ukumfaka abo president. Ngayibona lapho mina ukuthi ayaphuma esandleni bafana bakithi ngeke. So kusizana ukuthi solanda umuntu oneminyama ngapi 82 sithi abo president hayibo nisijwayela kabi, sijwayela kabi. Nangiya nomnye lapha ya unephalaphala, nangiya fihla izimali phasi kwabo matrasi ngoba uyena phela akhonto ezakhulunywa kuzegqunywa. Bona basuke laba eNazareth bethi bayomsusa, kodwa ngoma sebefikile eNazareth akusamele ngowakhishwe, ngoba akusamele akhishwe ngoba uwenzile nje umsebenzi. Siyabona izikolo, imigwaqo, wonke lo dodo obheda ufike bewubala awusebenzile. Hayibo bafethu, benimkhiphelani pho eNazareth? Angithi beniyomkhipha nini abantu beANC? uRamaphosa use-right ngoku, u-right ngoku. Hayi bafethu, sinodlala ngathi nini, sinodlala ngathi. And ama-comrade kaThambo anomkhuba omsha engawazi ukuthi awuthathephi, emotionally. Yabona nje mawukhuluma ngepolitiki sebeyayithatha abantu ekuthiwa freedom of speech ngoku. Makwakhuluma nje uthi ugxeka iMK, hayibo nabo laba ababhedayo be-EFF, laba ababhedayo abafuna ukuphusha le agenda yamabhode kumele dismantle, babheda nabo. Ngesizigabajeni babheda nabo, but babheda kangcono bona, bagcwele youth. There is a future kwi-EFF. Mabengashintsha lo mbhedo wabo le agenda bayiphushayo, then singaba right, singajabula sonke, yabo. So now iproblem obhekene nayo ngoku ile ukuthi ukhulume ushwinyani, but inyani yakho ikhuluma nabantu abaphusha ama-agenda wabo. Kunabantu ngoba babhizi ba-active politics, bavumbukela ngingabazi khona nami, ogodole bama-advocate ngoku. Ubani ungizwe kuze kwayinhlanhla angangeni naye kule nto le, ogodole. Wonke la ma-celebrity la TikTok asijwayela kabi, anenqondo ukuthi ngoba naku epophula sizajika ke ngoku sithi sibe silandele wona ile ngoma kaKhuzani bayale
bayale angeke thina bafethu thina mawuyale iyawedwa simile la sime khona sizavotela leqembu esilithandayo ngaleso sikhathi esobe sivota ngalo asumane sifundekela ngokuthi abo Khrizani nabo bani balwa baze bathini oZuma bane connection nabo bani zavota into esayivotela so bafethu kumele sikhala